Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar a chiar tu silin sangpuya Shima Prasad Mukherjee Rural Mission in kumliat in lom na ne hemison thil tumte mi puin a hriat zawzaw na turin voin khan ai boka hun man ani Agriculture Minister Pusilorin sangan late i thatna hlo tello organic farming lama chanlak tu mani ati Union Information and Broadcasting Minister Prakash Javadekar chuan a ministry hnuai media unit sang te chu inlung rol taka thokho turin angen Iran Parliament in Khan Pui Mek Ani Rural Development Department chuan Shima Prasad Mukherjee Rural Mission in Kumliatlin Lomna ne Hemison Thil Tumte mi pui dan hriat zawzawk nan program sang te duangin nimin atang khan hun manga nimin khan urban cluster sang chu PIB All India Radio la DDK tenen mineko an soi hova voin khan urban mission nitin khosak inrel bolna ahong tha ani dante video conference room aiboka akhumi puiten soi howin awareness program ne ni a February somni polia po hetiang program hi thingsul thlia RD bloka ne tumani aibok urban cluster hi abulchana ania tundin huna lotlina tam takam hmuto a aibok BDO puramla lena chuan kan correspondent zona hangim an block chunga ele barzon konga nasdakin ma an son ti asoya thingtlang atanga khopuya pempo atitlem nia an hriat hu asoi ani SPMRM scheme kan block a manani ta ka chuanin alomom kan ti khop mai chan chu hemi scheme awang hianin kan block chunga khotam takte hian hason na sata kan hmuwa abik takin hei eile barzon konga employment na satakin asiama hei hian mason na rural tam tak kan siama side drain cover te tin footpath te village internal road kan tiang chi te po kan siama kami na kan thona rengot po khanin manual labor mystery le helper na ang chi po kha siama chu rengot po chu henglai khomi puitlem na nga phei chuanin thil tangkai alo nia tin chu mai ba ka chon heng scheme hanga kan infrastructure siam vok in te ar in te bong in te hengni mang hianin khomi puite VC te na heng en kultur ta na an thana te hianin nasa de win an income an ti tampha bong vul loting tak tak te ar vul loting tak tak te tin chu tiang zelin vok vul loting te po kan nei ni pera chon hei SPMRM scheme awang hianin at scheme ina atum ber pakhat thingtlang atanga khopui lama mi pui pem zel tur hi enga mo chen chu a scheme wangin atop ve pem hian tlani amin kan thria chu kan lom na ber pakhat poni he scheme noya hian sete ekle aibok khwa chung ko poruk chuan an vula in le kol phetha la lun turatan te sumpe kan nia an jinga mi pu vanol hruai chuan an vul chungchang kan correspondent ashil ani SPMRM hnuaia hian vulin e kan zong veya vul hi kan hlok pui ema ani sensa hnuaia na thok lowin le khatiang khan ei le bar kan zong theya hemi scheme kan khuina kan mu hi kan lom ema ko tha thok tu ta tan chun ei zona tling le thatak lim ke kan thria mitang ta tan sel po vul ei zona ania ko tha thok tu ta tan po ei zona tha chung ko chom nan le kan fa ta zin lampang thleng po tuang taka zin an chun som the tur tan chuan vul hi thil tangkai tak ding kan thria chung te chu kan ta lang du ani Sarkar lai pui chuan kumsang ni sompuru khan Ministry of Rural Development noya SPMRM scheme thara duanga he scheme hian khopui hnaya thingtang khuwa te kongsang sanga an hmason theina turkong adap sak thina ni Prime Minister Pu Narendra Modi chuan February somni pakhat sangni sompuru khan Gurubhata Murmunda Urban Cluster Rasnagaon Chhattisgarh khan hemison hi ahong ani Central Wayme Social Welfare le Life Court Tangkopin Aizawl Klaparu hlo do na konga zirhona voin khan an bot saya Social Welfare Minister Dr. K Beiswan training honna telpuin ruihlo wanga Mizoram harsan ato sang tele ruihlo la tilote ven him apoimo oziale ven him na konga malak zel tulzia soya ruihlo le HIV AIDS ve konga Mizoram din huna chle a ruihlo do konga thalai ten tanan lak anga yatia Wayme chu ruihlo do konga Golveng tu an niya sarkar thopuya wangin alom hle atibok Social Welfare Department Social Welfare and Tribal Affairs Director Dr. Ankita Chakravarti point thu soim ruihlo do na konga Central Wayme malak na su fakin branch sang ayo training te hna until zirte mangsuak thu turin du sakna hlan bokani he huna hin Central Wayme President pu vanal ro ta point thu soin Aizawl khopui branch Wayme sang drug addict mi sangni zalivel anom mek thu soya ruihlo ngai te omkhom na tong tribe bethel camping center a ruihlo wang en kol mek mi zarukvel anom mo atia mi puiten on awangin SRS din anile mai the ti bok
training a hian brand sang ayo wme shoi tu zaruk samni panga te chu training tura roman in bet som pathuma then anni Mizoram Pradesh Congress Committee MPCC President Pulthan Hola chuan BJP in ILP chu thi atum ngei don ati Win Khan Congress Bhavan Golden Hola political session at Hussein Pulthan Hola chuan India mi tamtakin nok anti ILP chu in ngana ta na mantlak anit lo thuai don atia BJP sarkar in Hindulal Ramdin antum nakal zela an ma chop tak anti hotling to a andu anga an khoi ve thelo na Mizoram hungbik tu ILP chu nok anti ema pai ngei tumin ma an la le ngei don ani ati he hun hen MPCC legal advisor pup RC thanga chuan CAA chungchang soin CAA sangni som phokwa chungchang mi puin thuan hriat dan le MNF sarkarin asoi fi dan Mizoram a chuan man an ve don ti chu thudik chan ve ni na soya Mizoram man velo tur hi CAA dan pum puin lovin CAA chunga section pathumna chau ani atia CAA dan hi section pathumna ti chawlo chu Mizoram man tur ani ti soin Mizoram foreigner kumnga lo om to te chu dan anga khosa ngai tur ani awangin no chuat thei ani to lo ti le khole tuini na pek thelo na dan engma tarlan ani lo awangin olsam takin khole tuini na an nei don thoni in asoi bok ani Education Minister Pul Chandamaral te chuan private lamsam grant a eduk aided and Kolmek High School and Higher Secondary School te din hunchungchang sa sarkarin angai tu amek ati Voin Assembly se sona zona changin Pul Chandamaral te chuan khoi school nge upgrade tur ti rom hanna alom lawatia tundin muna Higher Secondary School zinga grant in 8 pek somli pathuman oma a senior zinga West Pailing Higher Secondary School atela he school hi upgrade tura base on pol angai atia primary school baka sarkar school dangte po anzir line nei dan tele andin munte anzu zel ania ti tom ngai te po om thei thawani ati pula chanda ma chuan lamsam granin 8 school te chu tun thani nga khan poisa pek ani to atia middle school tan cheng noi zali somruk pakua high school tan cheng noi sangkhat za som pakua higher secondary school tan cheng noi zahni som seri pani te pek ania middle school pakhat tan cheng noi ni high school pakhat tan cheng noi ni le singa higher secondary school pakhat tan cheng noi thum pek ani ati Agriculture Minister Pusila rin sanga chuan leiti thana hlo tello organic farming lama chanlak tumani ti wen khan house shila zona le sana huna zona sangin Pusila rin sanga chuan chemical thil ranung kana hlo angchi ten risena lama ngong thalo anei ni in mithiam ten an soi hnuwa khai echin te a himlo zir chen ani turin malak tumani atia soil testing chungchanga man ruwa po an nei tha ti asoi Mizoramin achan ve tur leiti thadna hlo te chu changphalovin thenam ram Myanmar ate shal ani thin tia soi chungchang chu theito pa dan antum don ti house leader Puzoram Thangan house ashil bok ani Prime Minister Narendra Modi chuan tun pathiani chawmadar som khata hian All India Radio Man Ki Baat program kaltangin mi puite hena thu cha asoi le dona Mizo tonga le lin sun zamanga zandare ta dichunon ne ani ang Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga puan ani Union Information and Broadcasting Minister Prakash Javadekar chuan a ministry noi media unit sang te chu inlung rol taka team INB anga thokho turinange voinani ni autor conference of officers of media units South Zone Hyderabad ania video conference manga he thu hi soim pu Javadekar chuan officer kal khom te chu mi puite hna zawzo ka anthlen theina turin rom hana siam turina cha kumnga lem ta chung khan program le scheme za somni panga item sarkar le puna siama heng te himi puita shil shil le ti beng var anni theinan a hun taka puan zara tula ti ya tuna thu puan zar konga kalphung nei mek chu ti danglam thei dan omse tha ti thu soin media officer kal khom te chu program tharangai to turin nge nani hei bak hem prasar bartin news on air application asiam chu tha ti thu le media unit dangte po khol thiamna mangtang kaya ngai to na thar nei turin acha abok Iran parliament in khan nei mek ania wen khan mi puitan ram shwai tu te thlangin vote an thlaka Islamic Republic shruai tu Ayatollah Ali Khamenei point teran a vote thak lai tol chung television a tarlan ani a Khamenei chuan Iran mi puida chu vote thak vek tura somin hei hian ramtan thil tha a thlen nge yang ati tun tumin thana hian province somthum pakhat huam chunga sit zani somkua vote nei mi maktadoi somnga paretan oma kum sangkas ko somsari pakwa Islamic Revolution nuwa ramin than puivoi som pakhatna ania tun naya Iran le US in kar borok chetak awang le Ukraine khwalzin thona Iran sipaiten ka thak palawangin hein thanhin event a hlo hle ani Chanchinthar cherti topna na tang pui Shyam Prakash Mukherjee Rorban Missonin kumlia tinlom nan ne Hemison thil tumte mi puin an ria zawjok na turin voin khan aiboka hunman ani Agriculture Minister Pusilerin sangan leiti thana hlo telo organic farming lama chanlak tumani ati
Union Information and Broadcasting Minister Prakash Javadekar chuan a ministry hnuai media unit sang te chu inlung rol taka team INB anga thokho turin angen Iran parliament in than puine imek ani chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani